torbaffaa tana hunnu yeroo salfii banaa agarre daddafnee guutu amma salfii banaa kadhattee hin guutu imaamtichi istawu wataqaarabuu wasuddul khalal jedha yoo hin beenes bar abuu ma'anaa isii nu himu jechuun takka numa jirti jedha wallahi ani reedduu namaa akka hin beene wanta nan hin beekan siin jedhan boleeso likkittiin beekaa istaatiksiin isin himaa sammas istawuu wal qixxeeffadhaa jechuu isaati bakka banaa taate guutaa je'emi yeroo bakka banaa agarte san seentee guutuun Allahaa fi malaayikatoonni isaa salawaata irratti buusanii eenyu irratti nama bakka banaa agaree bakka banaa san guute bakka banaa gisee agarte guuti ammas qaawa san guutuun Allahan jalla jalaalu sadarkaa ta'e itti ol sii fuudhaa je isinii fi hortee teessanuu rabbiin sadarkaa teessan addunyaa fi akhiratti ol isiniif haa godhu guutiin hin dhiisiniin guuti qaawa san cufiin rakki jechuu miti akka waliin jennu guutu mindaa tana arkannu obboleeyyan kee as ja'amtee achi jala salaata warra obaasaa salaata masgida cufan agarree jammaata mutakallifoona takkaatu jiraa bara obaasaa ni kibira salaata hin guutan guuti obboleessu mindaan tun sin dabarin ta waliin jenne san maali ni beeta tanas bakka tana waan bareedduu takka isiniif himu istaatiksiin isiitun na rifachiiste hedduu na rifachiiste wallahi mataa cufaatuutu itti na dhukkubeen siin jedha amma bar muhaadaraa ni godhamti khutubaan jumaatis ni godhama ammas seminaara koorsii namaa kannanii bar koorsii dardaroota kana walitti qabee namuutuu nu kanna as jettuu biyya arabaatis ni kanna warri gorsa sanitti faayiduumu nammee qani beeytani dhibbeentaan khatiibtichi tokko yookaan muhaadaraan takka godhamtee dhibbeentaan gorsa san dhibbarraa dhibbatti warri itti hojjetu nama afur qaba nama afur waan sheektichi je waan ustaadi je dhibbaa dhibbatti akka inni je sanitti qur'aanaa fi hadiisa yoo tiimame dhibbeentaan nama afur qofaatuutu godhaa je nama afur qofa namni 12 dhibbeentaan cinaa isii godhanii meeqaatu nuwaaf 12 afur meeqaaf 84 afuran hajaa mustahajan qabanii hokom jettan amma isin keessaa 84 bobbaa jabbaarin isinin jira bobbaa akka biraa jirta qubaa hun qabdu maal haasayoon sin jee hin jidduun sin jaba wallaahi waaqi'a amma jiru hadiisa kam irratti dhaabbateeti fadiilati sheekh wa doktor Taariq As-Suwaydaaniitu kana jeebar sheekhisan sheekha ajaa'ibaat waa'ee istaatiksii alama islaamaatiin fadhaa yoo jette isuma dhaggeeffadhuun siin jaa yookaan kitaaba isaa time management kajoo kitaaba san dubbisii istaatiksii muslimtootaatiin baruu fadhaa yoo jette irra collee daa'ii taata kitaaba isaatiin waanuma tan anaa waan tana jaalatu obboleeyyan kee namuma afur qofaa gorsa san haasawamee bar sa'aa takka guutu khalqiin bobbaa jabbaar bakka biraa jirti quban maal waan biraa hasee gaaf tokkoon chee godhe asitti ustaada ayyuubiituutu gorsa godhe ani gaafa san gorsaa hun godhu cal je'etumaan gaafa sanis gaan xaalibal ilmi ammas xaalibal ilmi inni waa'ee maaliitii haasa'e ni beeytanii waa'ee haadhaa fi abbaa keessaniif gaarii tahaa je'ee haasa'e wallahi abbaan kiyyallee ni jira guyyaa san rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a laal ootu wahin si garsiisa nan jee ati akkanan tahini garuu wahin si garsiisa nan jee na fuudhee awoo yaa obboleessa kee sa khatiibtichi arraan tana gorsa maal nu gorsee jeen waa'ee rabbi sodaachuu nu gorsee jeen garuu maal gorseen isinin jeen bobbaa jabbaari ma bobbaa jabbaari miti wallahi isin jaabar hay obboleessoo yeroo itti yaaddee dhuftee miti
lalla abbaan ifi waan godhuu qabu jira bara namni daa'ii nama dura dhaabbatee nama gorsu naam waan godhuu qabu jira inni lubbuu isaatiif beekumsa qabutti nama dalagatuu ta'uu qabu ifiifis waan san godhuu qaba tun isarra jira garuu ati anaa fi atiin baanaa bara anis gaafaan taa'ee dhaggeeffadhu akkana irreedduu an taa'eetiin dhaggeeffadhaa'u salfii yeroo banaa agarre haa gunnuun tashanaffaa obboleeyyan kiyya bareedduu isii sallu ala nabi isumata na hunnooti inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik alayhi isitan allaha fi malaa'ikonni isa yusalluna rahmata busani nabiyyi irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaa isaanowwan allahatti amantan isinis nagayaa fi rahmata irratti buusaa warra biraatin alayhi salaam jetta alayhi salaatu wassalaam yoo jettees ni taatu garuu rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alayhi salaam jechuun hin taatu sallallahu alayhi wa sallam jein yoga salawaatu rabbii wa salaamu alayhi jein feetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jein feetu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam jein alayhi afdalu salati wa atammu taslim akka rabbiin sii laaffisitti jein alayhi salaamin jein yaa ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima waan jee jecha ammas akka khalqiin goote hoggumee kaan jee hin dhaggeeffadhu takkallee dhaggeeffanne san ani waa'ee islaamummaa tana perfectionitti amana amantaan islaamaa huuban qabdu obboleessoo akkana in agarree nama gari yeroo nama gorsu maal godhu jirta what are you doing obboleessoo maal maal jechuudha likti buusii likti salawaata irrabu sallallahu alayhi wa sallam jeeli maalissin takka ammas takka sifaayimu tiyya haasawuu fadheetii miti ani gaafaan da'awaa godhu yeroon da'awatti ka'u ummata gurguddoo irratti hin laallanne fi ammas warra asirratti hin laallanne tani isinii faayimu warra wallahi hin laallanne kaniin guddaa irra laallanne Dr. Zakir Abdul Karim Naik irratti hin laallanne saayinsii fi teknooloojii piroofeeshinummaa isaa hin agarreemo qabsoon isaa jarasa waliin jira da'awaa isaatu akkatti godhuun agarree ummata amma Oscar hoggumee qallaale an badhaasa warra filimaati giraamii warra wallee hoggumee qallaale baaftaa awwaard warra ingiliis hoggumee qallaale qaaxiraa ilamman subii adaanutti ilaale sa'a afur irraa eegalee piroofeeshinaalummaan isaanii si ajjeesti kaameeraa meeqaa waraabamanii inni maal jee hay nuti musliimoonni maaliif da'awaa akkasii hin goone kaameeraa gurguddoo akkasii binnee maangoon godhe nuti as ka jirru immoo zeero wallahi zeero callaan ni jirti kaameeraa lamaa waraabamti yara callaan ni jirti garuu إيجازي فضيلة الشيخ والدكتور أبو أحمد محمد حسان رضي الله عنه متعه الله بالصحة والعافية حديثة ضعيفة أو ننجرو ودو صحابة يقولون ستهم ننجرتو إيرك كل شيء باسه مجاملة ودون كون ستهم يرو صلوات بوزو أغرتني جرتني شيخ حسن إيجان أغاب تكو عثمان تسلالو جروت خطوة لالو جرا فضيلة الشيخ والدكتور محمد أمين إسماعيل والرسول متعه الله بالصحة والعافية isa fa khutba irragode ara inni aran sai masjidi sosohe jigu fadan sai guyasa ummata salawata akkanati buso inni fan ni katabefu ammas malje facebook irrafa dufu igatan tesani tiyamiti an afan gutuninga inagarre maqa rasula do ite sallallahu alaihi wa alihi wasallam SAW gotan ingoto ningodo je kameran se rangirto yoo guutuu barreessite hoo katabbii sanittuu ifin dirqine guutuu barreessutti irra
marree rabbii namatti godhuudhaaf hin agarree dirqiteemi salawaatas akkasumatti salawaatullaahi wasalaamu alayhi maa guutuu san irratti hin dirqine rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisa imam muslim sayyisaa keessatti fide ayyaba allahu tharaa من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا نمني تراتك رحمة الرتبوسي اللهم صل وسلم على نبينا محمد يوجد صلى الله عليه بها عشرا سبباتي صلواتك كنرت بوسيجت صلى الله عليه وآله وسلم الله ترى قرآن صلوات سرت بوساي والله هو إبتك صلوات بوسي الله جل جلاله هو تك يو صلوات سرت بوسي نجزين زينجا ما لياتي هو تك يرو بوسي إني أمو ترى قرآن سرت بوسا رواية براتك كيسني أي رواية بريد إمام الألباني أي والله ترى صحيح الجامع في صحيح الترغيب كيستي صحيح جينا دينكم عامر بن ربيعة الرابع رضي الله عنه قبرتو كلن رسول جابر صلى الله عليه وآله وسلم صلواتك نرت واهم بوسوجي يو بوسيو يو ملائكان إساف ربي رأرار برباد ملي واهم تاني فدو قبرتزن صلواتزن هاتي كيسو فدو واحد دميسوجي نيه دميستموني تكيسن آتي وقودك صلى الله عليه وآله وسلم جنن ملائكان اللهم اغفر له اللهم رحمه سنجد فيتو هد دميسي فيتو ديس يو آتي هد دميسي استغفار ملائكات سي هد دماتي هقوتو إسيتا نجالو وانكي مكا رسول صلى الله عليه وآله وسلم يرون أجي صلواتها بسو فائدان إسي هدودا رسول صلى الله عليه وآله وسلم جالتشو كيسا توكو حكا سر راكبو كيسا صلوات إسان الرتبوسو صلوات الله وسلامه عليه يرو مكا سادا كيسا صلى الله عليه وآله وسلم الرتبوسو يرو بكا فيسبوك إسان اللي صلوا على النبي سنجان صلى الله عليه وآله وسلم فاتوا برو رايو برسيت بوسيجر برو سن أغرت إذ كيست صلى الله عليه وآله وسلم يوجد بوسي من داتنا أركتا الربوب دوان إساء أمو أنتم تمي يوجان رسول جل ديمو صلى الله عليه وآله وسلم قدون إسي قدون إسان جل ديمو صلواتنا هنكم بوسنا جاني دي علماء إرتي واللبن علماء كيسا إمام إبراهيم بن يزيد النخعي طيب الله ثرى نمني ترى بسديه في كل سدي إرتبو سوق أباي غري أمو تشهود كيسا تيجا تهيا كيسا تنوف دفتيمتي يو قد اتبو سيجراجي غرين علماء يرو مكا رسولا دقيسا صلى الله عليه وآله وسلم بوسوق أبدا فائدان سيهد سنكيسا تكاكوف إسني فايمون نمني إنكي كيسا بهوفت الله جل جلاله أكا دلي إساء إساف أرار مفده صلوات النبي هكذا إسنية صلى الله عليه وآله وسلم تناس إساتو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه إساتو كنجين يا إرجما ربي قابتك رسول صلى الله عليه وآله وسلم تكو صدفان هالكني يروها بي دعوا قلوه بوتو يروخنا دوتي دفته سخرات إسي ولين قرين دراتي في تلمدا للمون غيسي جرتي يروجو صحابوني بوجني دي صحابتي بركا كبكون وان نغي إسا باسو بيك أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يا إرجما ربي أني بر صلواتا سرتي بوسو هدوم ميسا سصلواتنا تك صدفا سرتي بوسو يجين ما شئت فإن زدت فهو خير لك همو فيتنا رتبوسي يو أتي إداتي أمو أتو ما في غاري داجين يا إرجما ربي يوني لما صدفا سرتبوسي يرو دعائي قلتو إني صلوات بوس بك دعائي سر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وجته دعائي godhachuu jirta bar yoo sagaltam kajoo yoo taate jahatam salawaata isinii buuse taan haajaati ya rabbi haa gaafadhu jeen fa in zidta fa huwa khayrun lak haya yaa ergamaa rabbi cinaa isinii godhu yoo nama daqiiqaa 10 rabbi kadhatu taate daqiiqaa 5 haajaa isaa kadhata daqiiqaa 5 ammoo salawaata lannabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa in zidta fa huwa khayrun lak jeen oofe ruburra takka afuraffa sadii lammaffa cina odoo jo'uu eegasii maal jedha yaa ergamaa rabbii du'aa ummatiyya guutuu salawaata lannabiin godhaa jeen sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo akkas taate yaadni kee siifi gayamaa jeen diliin teetis siifi araaramamtii warra rabbiin yaada isaanii ga'ee dilii isaanii araaramteef irraa rabbi sinaa taayisu wanni nama yaachisu addunyaa fi akhiratti walla mintan addunyatti yaada jiruuti si yaachisa jiruun qaalooyte ikonoomii ijoollee madarsaa shaariyaan qaalii tanaatu si yaachisa maaliin nyaadha maaliin dhuga anaatu siif gayaa yoo siin jee rabbiin maaltu siifa akhiratti wanni si yaachisu waanuma ta'u qofa diliin tee si araaramu ta akhiraa sanis dilii tee si dhiiseetiin jiraa yoo jee maaltu si hafa salawaat ala nabiin wanti tun ni dhuftiin isiniin jaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ammallee aboo rabbiin yaada keessan ka addunyaati fi akhiraatu rabbi isiniif haa gahu dilii teessan cufaatu rabbi isiniif haa araaramu yoo ni dhugaa qunname rabbi irraa hiyyoo tokko gore hammeenya nafseetiin yaati karaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuurraa Allah hanin tifama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'ee ani bidda jahannamitti wal iyaadu billaa na darburraa isa Allah hanin tifama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaada muraata keenya rabbi nu haa godhu haajaa teenya cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kennu dhukkubsataa keenya cufaatu rabbi nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo akkama jiraatan mana isaaniitti deebisee rabbi nu haa gummachisu dhukkuba qaamaa dhukkuba ayiliitii fi dhukkuba qalbiitii irraa hilee rabbi nu haa baraaru allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh